Amahoro bene data mwese bari ahantu hatandukanye. Muri iki gitondo nejejwe no kongera kubaha muri izi studio kugira ngo mbashe kubasangiza mwese aho muri abazabasha kubona uburyo bwo kudukurikirana. Mbere yuko dutangira, reka dushime Imana dukesha byose. Mana Data, mu izina rya Yesu umwami wacu n'umukiza wacu, kuzamura icubahiro muri iki gitondo, ndagushimira imbabazi zawe n'urukundo rwawe utwereka uko bukeye n'uko bwije. Ndagushimira umurimo wadukoreye igorigota ku musaraba, waduhinduye abana bawe, utugira baragwa. Umunsi duhinduka abana twabaye n'abaragwa, kandi tubihawe nawe Data. Warakoze, wagize neza, ushimwe ko watugiriye neza muri Kristo Yesu. Ikindi Mana, ndagushima kuko ari we mwungeri w'ubugingo bwacu, kandi niwe murinzi wacu, niwe uzi uturinda ku manywa na nijoro. Kuba turiho n'ubuntu bwawe, kuba turiho n'imbaraga zawe. Umuririmbyi yararimbye ngo iyo tugenda mu mihanda cyangwa se iyo turyamye dusinziriye, turindwa n'ubuntu bwawe, turindwa n'imbabazi zawe. Data shimwa kuko muri byose ari wowe tubikesha. Muri uyu mwanya tugiye kuganira ikiganiro cyiza bazacumva bose, kizababera umugisha kandi gihindura ubuzima bwabo. Urakoze Data, kugize neza. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye byose twizeye, amen. Sawa, reka tuganire. Uyu mwanya nje hano imbere yanyu, amazina batanzi, nitwa Cemezo Bizima. Narakijijwe, Yesu n'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Ndi umwe mu bo bita abanyabuntu. Iryo jambo abantu muri iyi minsi barabikoresha cyane, ariko nje uko ndyakira, iyo bavuze ngo umunyabuntu, mu yandi magambo baba bavuze ngo abanyamugisha. Ndi umunyamugisha kuko turi muri ba bandi Imana yabwiye Aburahamu ngo muri wewe nimwe amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha. Twaherewe umugisha muri Kristo Yesu. Aburahamu ahinduka sogokuruza wacu kuko turi abakristo. Bibiliya iravuga ngo kuko muri abakristo muri urubyaro rwa Aburahamu, ndetse muri n'abaraganwa nawe ibyasezeranijwe. Ndi umwe mu baraganywe na Aburahamu ibyasezeranijwe, mbiheshejwe n'umugisha tubonera muri Kristo Yesu twizeye. Muri iki gitondo ngiye kuganira hejuru y'ikintu teme nise ngo uburozi bukomeye. Abantu bakomeje kurogwa cyane, kandi ndi umwe muri bamwe babitahuye. Turabibona buri munsi abantu baba barogwa, tukababara cyane. Ngiye kubabwira uburozi, abatarabimenya babashe kubimenya muri iki gitondo. Uburozi buba bukora ubu bukomeye cyane, kandi uburozi bubi. Rero ico kiganiro nico tugiye kuganira, kandi turifashisha ijambo ry'Imana kuko niryo tabaza ritumurikira mu nzira ija mu ijuru. Rero tugiye kuganira kuri iryo jambo rivuga hejuru y'uburozi bukomeye. Reka nsome Bibiliya, ijambo ry'Imana. Ariko mbere yuko nsoma iri jambo ry'Imana, inaha muri Kenya twaje, njewe ndi umunyamurenge, iwacu ni muri Kongo, Inyawaranga mu Kinyoni, muri ho plateau za Uvira. Rero mbere yuko tuganirira ijambo, inaha twaje hari ijambo abanyakenya bakoresha n'abatanzania nibo bakunze kurikoresha cyane. Hari abo bita waganga wa chenyeji, hakaba n'abo bita washirikina. Sinzi nimba mwumvise neza. Hari abo bita washirikina, hakaba n'abo bita waganga. Mu yandi magambo, waganga ni abapfumu, iwacu tubita abapfumu. Washirikina ni abaja kuraguza. Ni ukuvuga ngo bari abantu bose baja kuraguza babita washirikina. Waganga ni abapfumu. Rero umupfumu ntiyobaho hatariho abashirikina. Mu yandi magambo, umupfumu ntiyobaho hatariho abaja kuraguza. Rero ndaganira uburyo butatu bw'abarozi, ariko bumwe simbuvugaho. Ubu burozi busanzwe nyine abantu bavuga ngo nyanaka n'umurozi azandoga, ubwo simbutindaho cyane, sinabuvugaho. Ndavuga kuri ubu bw'abaganga na washirikina, nimara mvuge ubundi Bibiliya itwereka bukomeye cyane. Uburozi bw'abapfumu
na washirikina, aribo waganga na washirikina. Ubu nyine hari abantu mu makanisa, bigize abapfumu. Noro Nyamuhigi yose nayo abandi benshi ni washirikina, baja kuraguza. Umuntu akagenda ugasanga abantu aho kugira ngo basome ijambo ry'Imana. Dufite ababyeyi benshi, dufite abagabo benshi, abagore benshi, abavandimwe benshi, abakobwa benshi, abasore benshi, aho kugira ngo basome ijambo ry'Imana, kuko iravuga ngo dufite ijambo ryahanuwe. Aho kugira ngo abantu basome ijambo ry'Imana bumve ukuri, kandi Yesu yabwiye abigishwa be, arababwira ngo nimumenye ukuri, nimuguma mu ijambo ryanje, muzaba abigishwa banje nyakuri, kandi muzamenya ukuri, ukuri niko kuzababatura. Ariko kugira ngo abantu bite ku ijambo ry'Imana, kandi Bibiliya iravuga ngo kera Imana yavuganiraga na ba sogokuruza ngo mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi ngo mu kanwa k'abahanuzi, ngo ariko muri iki gihe ngo irimo iravuganira natwe abo mu gihe c'imperuka, basohoreweho n'imperuka mu kanwa k'umwana wayo, ari we Yesu Kristo, we yagize kuba umuragwa wa byose, ari nawe nshusho y'Imana no kurabagirana k'ubwiza bwayo. Ubu nyine Imana irimo iravuganira n'abantu muri Kristo Yesu. Ukeneye kumva Imana ugomba kuyibonera mu rukundo yadukunze, kandi urwo rukundo turubonera muri Kristo Yesu. Abantu ntibashishikajwe cyane no gushakira Imana aho, ahubwo abantu ikibashishikaje ni ubu burozi bwa mbere ngiye kuvuga. Iyo bavuze ngo hari umuntu waje ngo uhanura ngo umbwira umuntu ibyiwe, abantu bose baragenda bagatonda umurongo. Abo rero, abo bose babikora gutyo, abo ngabo ni abashirikina, abo ngabo ni abaja kuraguza. Nibwo burozi nakeneye ko tuganira uyu munsi. Umuntu wese utazi umurimo Yesu yakoze, ko paziya yavuyeho, buri muntu wese yigerera imbere y'Imana abo mwishikira. Uwo wese ni umushirikina. Uwo wese ni ukuvuga ngo ashigikiye abapfumu. Hari abandi, njyewe ndi umwe wahoze mu bayumbe, hari abantu bigize ngo bavugana n'Imana, ngo umunsi ku wundi bavugana n'Imana, bakaza bakabesha abantu. Kandi kikwereka ko babesha abantu nuko bababwira ibibahagarika imitima, biteranya ingo, bisamburira abantu, bikabasamburira, bigateranya abantu bavukana bikabateranya. Ni ukuvuga ngo nimba uje guteranya abantu, ukaza ugateranya umwana na se, ugateranya abantu bavukana, wowe uri intumwa ya Satani, uri umuntu wo kwa Satani, uri umupfumu. Kandi cyerekana ko uri umupfumu nuko ufite abakugana benshi, nabo bitwa abashirikina, aribo abaje kuraguza iwawe buri munsi. Rero uburozi bwa mbere buhabukora muri iki gihe nubwo abapfumu nabo baje kuraguza. Rero bene data, mbashishikariza kugira ngo nimuhindukirire Kristo twahawe abari mu isi, kuko nta rindi zina abana b'abantu baboneramo agakiza. Igituma abantu bagenda mu bapfumu cyane nuko abantu murushe, abantu bararushe, abantu bafite ibibazo hano hanze, barapfuye, kandi ukumva ko ukibwiye uwo mupfumu nawe akakubesha, kandi akakubesha yitwaza Imana, akavuga ngo Imana yambwiye gutya na gutya. Ikibazo ufite nuko utaramenya ico Kristo yagukoreye. Nimumenye ico Kristo yadukoreye, mumuhindukirire. Nuhindukirira Kristo, Bibiliya iravuga ngo abamwizeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo bavuye mu rupfu bagera mu bugingo. Abo bose bararuhutse, abo baryama biziguye badafite ico bikanga, kandi baba ari amahoro. Rero bene data, nimuhindukirire Imana. Ibintu byo kwiruka inyuma y'abantu mubireke, mureke kwiruka inyuma y'abapfumu, mureke kwiruka bazabateranya. Kandi ugize uko wari ufite ibibazo byawe bikuremerereye, waburiye ibisubizo, ukumva kuko umuntu akubwiye, kandi muza mubaza ngo ese ibyanje bimeze gute. Wewe itoze kwegera Imana, wegera Imana, Imana ni gusubiza. Ijambo ry'Imana rimwe rirahagije mu buzima bwawe. Ariko nuja ku mupfumu azakubesha. Abapfumu ikibaranga ca mbere ni ukugutera ubwoba wewe wabagiyemo. Hari umugabo wigeze atubwira inkuru y'abapfumu. Hari umuntu wari waramenyereye kuja mu bapfumu. Umupfumu amutegeka gukora ikintu kimwe, aramubwira ngo uzagende ushakira ikintu kimeze gutya. Norongo umupfumu akijanye, agiye kugera kwa wa mupfumu, asanga ngo wa mupfumu, asanga abantu baturanye na wa mupfumu ngo abona bikoreye isanduka. None arababaza ati ese iri sanduka ni iryande? Ati wa mupfumu yapfuye. None haba bamubwiye ati wa mupfumu yapfuye,
urumva yaraje yishingikirije ku mupfumu. Ubu nyine hari abantu bishingikirije ku bandi akumva kuko ikibazo ciwe cose cosubizwa n'undi muntu. Nimwegera Imana isumba byose, niyo gisubizo c'ibibazo byose. Mwegera Imana, mwe kuja ku bantu. Igitumye mvuze ibyo bintu nuko tubabajwe cyane n'abantu banga guhindukirira Kristo Yesu ngo bamenye ubutumwa bwiza bubatura abantu bubakura mu bubata. Abantu bakaguma bakiruka inyuma y'abantu. Ngiye kuganira ku burozi bukurikiraho, intambwe ya kabiri y'uburozi bukomeye, iyo ndakoresha cyane ibyanditswe byera. Abagalatiya, ubu burozi bwahozeho. Pawulo yabivuze mu ifuhe rikomeye cyane, ndamukunda cyane, ni mwene data n'umunyabuntu mugenzi wanje. Reka dusome Abagalatiya igice cya gatatu. Abagalatiya igice cya gatatu, aha ni Pawulo yarimo yandikira Abagalatiya, arababaza ngo yemwe mwa Bagalatiya b'abapfapfamwe, ninde wabaroze? Amen. Mweretswe Yesu Kristo kubambwe ku musaraba mu maso yanyu. Ibi byonyine nibyo nshaka ko mumbwira. Mbese imirimo itegetswe n'amategeko niyo yabahesheje umwuka, cyangwa se nuko mwumvise mukizera? Muri abapfapfa mutyo, mwatangiye iby'umwuka none mubiherukije iby'umubiri. Ya mibabaro myinshi mwayibabarijwe ubusa. Niba yari y'ubusa koko, mbese iba umwuka igakora ibitangaza muri mwe, ibikoreshwa nuko mukora imirimo itegetswe n'amategeko, cyangwa nuko mwumvise mukizera? Nuko bango hano Pawulo yarimo yandikira Abagalatiya, yatangije babwira ngo mwabapfapfamwe, ninde wabaroze? Abantu bose barogwa baba bafite ikibazo cy'ubupfapfa, baba bafite ikibazo cy'ubujiji. Mu Kiswahili aravuga ngo ni ujinga. Enyi Wagalatiya wajinga, nani yariye waroga? Ninde wabaroze? Rero mwumvishe ko teme yacu turimo turavuga ku burozi. Hano Pawulo aravuze iyo umuntu bamuroze baba bamuroze uburozi. Ubu burozi buvugwa hano nibwo tugiye kuvuga. Ubu ni uburozi, ni inyigisho. Inyigisho buriya ni uburozi bukomeye cyane. Inyigisho zidahesha umuntu amahoro, inyigisho zidatuma umutima wawe ugira uburuhukiro. Izo zose ziguhagarika umutima, ukumva ufite ubwoba mu buzima bwawe. Uzuhura n'inyigisho buri munsi z'uburozi. Aha Pawulo yari yaraje abwira Abagalatiya, ababwira ibya Kristo Yesu wabambwe akazuka. Baramwizera ngo amaze bamwerekwa mu maso yabo, barishima cyane, bahabwa umwuka wera. Ngo bamaze guhabwa umwuka wera, imirimo n'ibitangaza bikorerwa muri bo, ibimenyetso bikorerwa muri bo. Noneho hano aravuze ngo ibi nibyo byonyine nshaka ko mumbwira. Ngo ese ibaha umwuka igakorera ibitangaza muri mwe, ngo ibikoreshwa nuko mukoze imirimo itegetswe n'amategeko, ngo cyangwa nuko mwumvise mukizera? Ubundi gisubizaho kiri, abantu birukanga bashakisha ukuntu babona ibitangaza, babona imiujiza. Ariko hano Pawulo yabwiye Abagalatiya, arababwira ati nimurekane n'ubu burozi, ibaha umwuka igakorera ibitangaza muri mwe, ibikoreshwa nuko mwumvise mukizera. Iyo umuntu yumvise akizera, imirimo n'ibitangaza bikorerwa muri we. Ikibazo cyose cyakugoye, igisubizo cyacu umunsi gusuzumva ukumva ico Kristo yagukoreye. Biblia izivuga ngo chanzo cha imani ni kusikia, na kusikia neno la Kristo. Hapana kumva ijambo ry'Imana, kumva ijambo rya Kristo. Iyo wumvise ijambo rya Kristo ukagizera, imirimo n'ibitangaza bikorerwa muri wewe. Nukuvuga ngo ubu burozi bwavugwaga aha zari inyigisho z'amategeko. Hari abandi baje Pawulo avuye batangira kubabwira ngo we kugira ngo wemerwe n'Imana nukugira gutya na gutya, nukugira gutya na gutya kugira ngo wemerwe n'Imana. Ariko rero aravuga ngo n'uburozi. Pawulo abyita uburozi. Aravuga ngo yemwe mw'Abagalatiya b'abapfapfamwe, ninde wabaroze? Umuntu wese wigishwa ibyo kwa Mose ubu muri iki cy'isezerano risha arimo ararogwa. Kandi twebwe abamaze kumenya ukuri biratubabaza cyane, biratubabaza cyane. Nta kintu kibabaje nko kubona umukristo yigishwa amategeko. Ibyo ngibyo byitwa kazuyaza. Iyo uri mu buzima bwo kuvanga amategeko n'ubuntu utaramenya kubitandukanya, uburi akazuyaza, uburi akazuyaza. Kandi ico kibazo kiri mu kugaragara cyane. Turi mu kugera mu materaniro bakaririmba indirimbo zivuga ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, zivuga ico Imana yadukoreye muri Kristo Yesu. Abantu tukanezerwa. Umuntu yahaguruka kubwiriza akavuga ibyo kwa Mose, ikanisa ryose rikama rikonja
noneho ububyutse bukabura. Rero igikenewe ni uko abantu bareka uburozi kandi mureke kuguma kuroga abantu. Iyo muba mubabwira ibyo kwa Mose mukabwira abantu kuko bashobora kwemerwa n'Imana ariko bakoze itegetswe n'imirimo ari ugukora imirimo, ntabwo bivuze ngo ureke gukora imirimo uri muri Kristo Yesu. Abari muri Kristo Yesu Bibiliya iravuga ngo kuko turi abo Imana yaremye ngo ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Rero Imana yaturemeye imirimo myiza muri Kristo. Icyo Imana ishaka nuko tuba muri Kristo. Imana ntishaka imirimo yawe. Wewe nugera muri Kristo si wowe uzakora, ni Kristo uzakorera muri wewe. Rero bene data, tubabazwa cyane no kubona abantu babarya ibitari byo kujya nyakuri. Yesu yaravuze ngo nije mutsima wamanutse uva mu ijuru. Yesu niwe mutsima wamanutse uva mu ijuru, kandi ngo uryo uwo mutsima ntazagira inzara habe na gato, kandi ngo n'umwizere ntazagira inyota habe na gato, ahubwo ngo azaba afite ngo ubugingo, azaba avuye mu rupfu ageze mu bugingo. Rero inyigisho zose zitavuga Yesu Kristo, Paulo yaravuze ngo uzabanzanira indi nyigisho. Muri mukumva abantu benshi bari mu guhaguruka mu materaniro bakita izindi nyigisho bakazita inyigisho z'ubuntu. Ubwo n'ubujiji bukomeye cyane. Inyigisho Imana ishaka ko abantu muri iki gihe bigishwa ni inyigisho y'ubuntu bwa Kristo, kuko nibwo Paulo yavugaga. Ibindi bitari ubuntu bwa Kristo, ibindi bitavuga ico Kristo, umurimo wa Kristo yadukoreye, ibyo rero ni uburozi, kandi uburozi burica kandi buhabwa abapfapfa. Reka ndangirize muri Matayo igice ca 10 umurongo wa 28. Matayo igice ca 10 umurongo wa 18 wa 28. Matayo ibice 10 umurongo wa 28. Matayo 10. Numva ukuntu uburozi bukomeye cyane. 28 haravuga ngo kandi ntimuzatinye abica umubiri badashobora kwica ubugingo, ahubwo mutinye ushobora kurimbura ubugingo n'umubiri muri Gehenomu. Hano haravuze ngo kandi ntimugatinye abica umubiri badashobora kwica ubugingo, ahubwo mutinye ushobora kwica ubugingo kandi akabujana muri Gehenomu. Haravuze ngo kandi ntimutinye abica umubiri badashobora kwica ubugingo, ahubwo mutinye ushobora kurimbura ubugingo n'umubiri muri Gehenomu. Rero inyigisho zitavuga umurimo Yesu yadukoreye, zitavuga ubutumwa bwiza bwa Yesu, zitavuga Yesu, izo ni uburozi, kandi ubwo burozi bujana umuntu muri Gehenomu. Hano haravuze ngo ntimugatinya abica umubiri. Abantu bafite ubwoba cyane bw'urupfu rw'umubiri. Bibiliya iravuga ngo umuntu wese wabyawe n'umugore arama igihe gito kandi cuzuye imibabaro agakenyuka agapfa. Ariko umuntu wabyawe n'Imana, Bibiliya izivuga ngo yabyawe n'imbuto itabora, kandi ngo uwo muntu agumaho iteka ryose. Ngo yabyawe n'imbuto itabora, ariyo jambo ry'Imana rizima rihoraho. Rero hano haravuze ngo ntimugatinye. Ijambo ntimugatinye harabazavuga muri Bibiliya rigaruka inshuro 365 bingana n'iminsi y'umwaka. Ni ukuvuga ngo iminsi y'umwaka yose Imana ibi yayibwira umwana w'umuntu ngo witinye. Ariko ijambo tinya muri Bibiliya rigaruka gatatu cyane hano mu Isezerano Rishya. Tugenda turibona rivuga ngo utinye. Hano havuze ngo ntimugatinye abica umubiri, ngo ahubwo mutinye ushobora kwica ubugingo ngo n'umubiri akabijana muri Gehenomu. Ahandi haravuga ngo mutinye kugira ngo hatagira uwo muri mwe udashobora kwinjira mu isabati Imana yageneye abizeye. Ni ukuvuga ngo ikintu mugomba gutinya ababigisha bigisha uburozi. Umuntu mugatinya babahanuzi babahanurira ibinyoma, kandi abahanuzi bose babahanurira ibinyoma, bababwira ibintu bibatera ubwoba. Nico kimenyetso umuntu wese uzaguhanurira akaguhanurira wamara ukagira ubwoba, ukumva umutima wawe urahagaze, ukumva nta mahoro ufite, uwo muntu azaba ari umunyabinyoma, azaba ari intumwa ya Satani, kandi uwo ni umupfumu. Uwo nawe nukomeza kumukurikira, nawe uzaba uri umuntu uje kuraguza buri munsi. Rero bene data, uburozi bukomeye ni inyigisho zitavuga ico Kristo yadukoreye, ni inyigisho zitari ubuntu bw'Imana. Izo rero nibwo burozi bukomeye, kandi muzitinye,
kandi utazazitinya wese ngo azaja muri Gehinomu. Umubiri we uzaja muri Gehinomu, ubugingo bwe azaja muri Gehinomu. Kandi uko mukunda ijuru cyane, muzamumenya ko Yesu aruta ijuru. Ntimugakunda ijuru kurusha Yesu. Yesu aruta ijuru. Ikindi cya kabiri, muzamumenya kuko nimba ijuru mwemera ko ririho, muzamumenya kuko na Gehinomu iriho. Kandi abantu benshi bazaja muri Gehinomu, bazajanwamo n'abo barozi. Biratubabaza cyane rero iyo abarozi baguma guhabwa umwanya bakabwira abantu baba babaruga. Babaruga buri munsi. Rero reka ndangirize muri Matayo. Ubwo nibwo burozi nashakaga kubabwira. Matayo 23 umurongo wa 13. Matayo 23 umurongo wa 13. Haravuga ngo Yesu aburira abafarisayo n'abanditsi, ariko mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyajyamwe, muzabona ishano, kuko mwugarira ubwami bwo mu ijuru ngo abantu batabwinjiramo, namwe ubwanyu ntimubwinjiremo, kandi n'abashaka kubwinjiramo ntimubakundire. Dufite abantu benshi cyane kandi abayobozi b'amakanisa menshi ari hano babwira abantu ibintu bimeze nk'uburozi bitakiza imitima y'abantu, kandi abantu batabasha gukura mu gakiza kubera ko bahura n'inyigisho mbi, kandi izi nyigisho mbi nizo twise uburozi. Hano haravuze ngo mwandyajyamwe, mwabanditsi n'abafarisayo, muzabona ishano, kuko mwugarira ubwami bwo mu ijuru ngo abantu batabwinjiramo, namwe ubwanyu ntimubwinjiremo, kandi n'abashaka kubwinjiramo ntimubakundire. Igihe cyose wigisha abantu inyigisho zitazanira umuntu amahoro mu mutima, zitabaruhura, urimo uramujana muri Gehinomu, kandi urimo uramubuza kwinjira mu bwami bw'ijuru. Ikindi kandi hari abantu benshi bugariye imiryango babuza abantu kumva ubutumwa bwiza, kandi bakagenda bavuga kuko ubutumwa bwiza ngo arizo nyigisho zizaduka. Ico ni ikibazo cyane kandi biratubabaza cyane, kuko twebwe twamenye ukuri, kandi ukuri nta kundi ni ukwazanywe na Yesu. Yesu ubwo yazaga mu isi yazanye ubuntu n'ukuri. Rero reka ndangiza, reka mbabwire ngo ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'umwuka wera bikomeze bibane n'itorero, kandi icubahiro kiganze mu itorero rya Kristo. Amen.